Ne, apay nga da ka matlatan dito'y balay, lakay. Saan ka kadi amapan ije balay ti kanakam? Ha? Itangaal daw ti kasangay ni Lawrence. Saan ka di? Hawan gaya man niya. Saan ka makapan? Adda na pa daga papanakita. Anya? Sigurado nga do ti tao ita ijalamayan. Ija ti papanak. Amumat apa nagkakampanya ita bakit? Ay katun no day tati ko nam. May mayat ijalamayan ta ado ti tao nga agdengeg no agsauak. Kat sigurado nga ibutos daktaw inton umay nga eleksyon. Kat kumusta nga iti panagsaum ije lamayan iti rabi, lakay? Ay kat na saya at abakit. Imo na nagsao nila kay Roland. Nga madlaw ko asaan nga interesado dagiti taong agdengeg iti bagbagana. Kasta? Nga midisya kon ti agsaaw sika. Ay na! Imasinag amin dagiti tao. Kasta ka di lakay? Nasayaat nga rod. Masigurado tayo ang mga abak kainton umay nga eleksyon. Sigurado na ita bakit. Amumot nga adaw ti akin am mo kanyak. Nalatak tinagan ka di ti lugar tayaw, sipod pay. Kumusta nga iti panagkampanya, lakay? Nasaya at bakit. Isto na lang ta sandak pa'y unay nga amutag iti tatao dito lugar tayo. Nangrunay jay ili. Hanya nga ron nga ikat dito'y laang mo't barangay tayo tayan dagiti makamaamukan ka. Oo nga ruta. Isa marik na kakaslaawan tinamnama ang mga bakak-bakay. Ay isaan, lakay. Di kag panunot iti kasta. Di ka mapukawan iti namnama. Kitaan man ni Harvey nga anak ta. Tumulong pa'y amang ikampanyakan ka. Adu dagiti mang subsuportakan ka. Iso adi kag panunot iti kasta. Ay, No saan ka man ang mapagasatan ita, anya tiyam mo tayo. Amang ano inton sumaro no nga eleksyon, sa kanturumwag. wan magkadya. Tinapatag, saan ka amang daddadaal iti padam a tao? Gapula ang iti dayta. Iso nga arami idumlat ta tinasayaan. Agyamanak kada kayo amin kakabsat. Gagayem ken kakabagyan. Kano saan aga pwede suportayo? Saan ak kumaan na pagasatan? Awan na nyaman na, Sir Brando. Wan, Sir Brando. Ket ka pwede dayta, awisan kayo amin nga umay ije balayin ton bigat, ta ag-blowout ak. O sige, Sir, umay kami. Wan, Sir, umay kami. Agyamanak, namnamaeg ti yumayo amin inton bigat. Nagasatak at talaga. Nalatak tinagan ko manipod iti lugar tayong aging gaijay ili. Iso nga ado tinangibotos kanya. Wan nga rod lakay. Iso na laang, tasaan mo't asikati number 1. Si Kati Kaudyan. Saan na napatagday ta? Tinapatag, may saak kadagiti nakarwar. Wan matkit di Ay wan gayam. Isu matlagayam asaan nga may dagiti daduma ako kumarik dito'y idi nag-blow out ka. Tanapanda ijay balay dala kay Roland. Ha? Roland? Apay na panday jay? Kat naabak mo't day jay alakay? Kat damag ko, nag-blow out lata ka no nga oray na aba. Anya? Agpakalaing man ako na akon. Ha? Amok ti ugali day jay. Agpabida man na. Ne, si kamot ti masabat ko, manang Lenny. Ha, ay, wan, Vanjay. Kasla bulong mat day taimot mo. Wan man, natang day to'y. Napan ko ginatang ijay store. Ah, kunaklakit din no bulong tidang lapag digosyo. Ha, Kan, madlaw ko kan ka. Saan ka nakas itisigod at tunggal masabat ka, kat nakaisam kalata. Ita, saan matan? Nakadumog ka pa'y amagmag na. ne. Sa bagay, kasta talaga siguro ti epekto
to ti pan nakaabak nila kay mo iti eleksyon. Ani, saan mo't Okay la kada kami ti pan nakaabak ti asawa, Banji. Ay, pasensya ka na. Ngam ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko, Manang Lenny. Agsasaruno meten dagiti matmatay dito lugar tayo. Bakit? Wen nga rod ay sa bagay. Pasig mo't ngamin alalakay kan babakit dagijayan. Nagasat nga ron dagijay ta naabot da pa iti kasjay at awenda. Wen nga rod ay nasapay ko mata pumaot mo't ti panagbiag talakay. Ala nga ron, sapay lang kumatagas ta. Agrubuat ka nga ron tayong tamanan tumulong ijay lamayan. Sige, lakay. Amom, napan kami ijay lamayan idirabi. Ay na, nagpintas ti mensahe ni Sir Roland sika. Kasta ka di? Wen, tunggal mapan kami kadananang ijay lamayan. Adalat ta ni Sir Roland, kanti asawa na. Makadlawak nga ron. Jak pa'y pulos nakita nga imay si marungkar ni Sir Brando ijay. Anya? Siguro, idilaang pa nagkakampanya asumar sa rungkar tunggal adda matay. Itatanalpasan, awanan Aggaraw tulaang no umada ni manin ti eleksyon. Wen nga rod Saan mo't gaya man nasaya at ti ugali na? At least, amutay to no sumaro no. Kan damag ko nagrigat gayam amaasit kan no may papan ititulong. Lakay, last night gayam ijay ayan ni Nanay Sing. Saan ta ka di amapan? Saanan bakit? Nabanuga ka naggapu ija resort. Amangan ngamin no adda maibagada. Sapay manula ang abulan tinapalabas manipod iti eleksyon. Katibagada lang tatibagada. Nalpas matin ti eleksyon. Apay, may sublida pa no bilang laan. Sa bagay, Sumay sa sigurado nga daijay nila kay Roland. Kasjay ti paglayangan daijay alakay. Nagpipintas dagiti mensahe na ti sangwanan dagiti tatao. Kinapudno na. Saan mat anasaya at ti ugali na kahit? Isungarod anaaba? Oh, apay akas ta tila nga mamasabat ko insan dina. Kasla makaungungot ka. hay! Saan akas lang insandona? Talaga ang makaungetak. Apay, Gapo iti dayge abrando. ni Sir Brando ti ibagbagam? Ay nasaan anas kan nga awagan iti sir dayge at tao. Makapasuron at talaga. Apay ngamin. Kita aman tibado ko. Magmagnaak ijay kalsada. Idi kwan, linabsan nak. Ngam kaslaing gagara na nga impag na ijay ayan tipitak jelugan na. Iso ana parsya ka nak itipitak. Ha? Aniya? Wah, apay kita bagas nga ikilkilom. Bakit? Kana adapay kawas nga ingkargaw miti supong. Ay, kwala kay. Ipantay ije barangay hall inton malam. Imbag lang nga inayon da nga iwaras ka dagiti apektado iti bagyo. Ay, huwag nga peso. Naibaglayan ta na panunot mo dayta. Nala, aginanaka nga roden. Kalpasan na, tulungan nak dito araramidag. Tapnumal pa saging inton malam kat maitulod tamutan. O, sige. Mabit lang nga ron ta tulungan ka. Lakay, nagapuak ije store. Nalabsak dagiti tattao ije barangay hall. Kahit, Makumikum da ang mga isagsaga na kadagiti relief goods. ay, bay amlat ta ida. Di mo pakibibiyangan ti raramidan da. Apay numapantamot tumulong. Di ka di madanagan, awan ti maibaga dagijay. Lakay, manulaangan abulan ti urayan. Eleksyon tumanan. No kastoy akanayon, ibagalakit di dagiti tattao adi mo amo ti tumulong. Kalpasan ang nagtalagdakin ka. Ang mga nudida kanton ibutos inton umay nga eleksyon. Sana mapasamak dayta. Ado dagiti gagayim ko adakkel ti panagtalagdakan niya. Nang runa dagiti agtutubo ita.
Isu nga oras sa anak pa ikat nga kampanya na masigurado ang mga bakaktaw. Ay na, naimbag kayo pa'y kini Sir Roland, Ma'am Lenny. Tunggal adda aktibidad dito barangay. Adda kayo lataan tumultulong. Ha? Ngamda Sir Brando, awan pa'y napuutak nga imay da timulong dito barangay hall. Ay kat, amang ano da pa ka kumikumanda. Adi na. Ay na, madam. No addaman pa ka kumikumanda. Rumbang kumalata nga umay damat tumulong. No di da kayat timang ted iti kwarta kas tulong da. O di tumulong da kumamat nga umay agrepak. Nagadumat tinaskan ang mairepak. Nala, husto, hindi na. Kabailan tayo dayta. Malpas tayon tulat ta. Sa bagay matket di, Ma'am Lenny. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Mang Roland. Dandani di ka nailasin na. Nabas-basa ka. Nagkapam, siguro napan kay manan nagpakabayani di barangay hola niya. Ureg tudto daw. Anya, asan mo kasta Brando? Kinapudno na, napan kami timulong. Ngem awan ti kayat asawente, ipapan mi sa jay. Ha? Tigit di ko naam, napan ka manan nagpamarangan na sayaat. Mangnamnama ka, ngay butos da kadagiti tao, inton umay nga eleksyon. Anya, No di da ka kayat dagiti tao, di mo ipilit tabagay. At adala nga marigatan ka. Ken may sa agsakit lang tinagamaw. No saan ka manen ang mapagasatan, inton pa nagbubutaws. Lakay, umada ni man ng eleksyon. well nga Rod, Kasanon nga, no saan ka man na makarwar. ay ken, aklunig ah. Talaga kasta. Mga bakakman wano saan na ayos lang kanyak. Awan ti problema iti data. Congrats, Tata Roland. Agyaman ako na iha. No saan naga pwede suportayo. Sana ka napagasatan nita. Awan anyaman na, Tata. No para kanyak. Da kayo tirumbang nga ibutos. Saan kat akas iti daduma. Ano mapagasatan dan? Kalaat matin ang umato ti panagkita da iti bagbagida. Ha? Day ti ba nag-ajak nakita kada kayo, Tata? Idi na palabas nga eleksyon, naabak kayo. Ngam nagtali na idlat ta ti kinaimbagyo kadagiti tattao. Agyaman akiha. Agam, nasaysaya at matlaing ti napakumbaba ka na yun. Kensan ko nga ugali, ti mangtangsit, iti padak ka tao. Ay na, Jack ni namnama si ka ti number 1, lakay. Ay na, nakaragrag sakak para kan ka. Oray siyak bakat, Jack mait namnamain nga agtalag dagiti tattao kanya. Ay na, gapuday tayo ti kinaimbag mo. Isu tinakita dagiti tattao. Awan siguro, ang para kanya mga bakakmanuan no saan agtali na idlatati kinaimbag ko. Tumulong aklata, kadagiti agkasapulan nga aging gaiti kabayla. Salbag kit di ti kastoy. Lakay, di ka kumamot agungat. Aklunan tay latan ti panakaabak mo. Anya ti ammo tayo. Amangan no inton sumaruno kat si kamot ti mapagasatan manen. Tumultulong akmet. Ar-aramidat met ti amin nakabailak. Ngem apaya namin pinsan na napukaw ti panagtalak dagiti tattao kanyak. Lakay, panawin mo't siguron tapno amirisan ta dagiti bidot na iti kalabas. Oh, anyat kayat mo asawan? Manipod na pagasatan ka iti kalabas nga eleksyon. Aklo naman kan saan. Ngimato ti panagkitam iti bagim. Ha? Nakunam itay at tumultulong ka. Ngam kinapudno na, saan? Tunggal addag daw iti tulong. Saan mo nga ikaskaso ita?
Iso nga anya ngay tinamnamaan tayo. Nakitan dagiti tattao dayta nga aramid mo. Nabayagan na napalabas ti eleksyon. Ngam nasakit pala tinagam ko ngaging gayta. Apay, anila kay Roland tinangabak. Lakay. Ayos lang kumano na abak kami adwa. Ang makita ngamin kat limas tugmeten kapula ang tanangabak. Kat isupay ti number 1. Ala, husto daytan lakay. Idi na palabas nga eleksyon, naabak ni Mang Roland. Awan apulos tinangag mo asakit asarita manipod kan kuana. Datapay kit di ko matirumbang nga agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti nasasauta idi kontra kadakwada. Anya? Kas naunay ti paggaak mo, gapo iti pan nakaabak na iti. Kan aklunak nga oray siyak. Pinagsasawak ni Manang Lenny. Ngam ayos laang kan kuana. Ayos laang ti pan nakaabak da. Ket ita ta si katinaabak. Wagas siguro dayta. Tapno makaamiris ta. Na, itaman bayan na lagip mo ti umay sumarungkar. Dito'y balay may brando. At nakati ibaga mating ko. Kwa, umayak ko magkidaw iti pamakawan kan ka. Kada kayo, asang ka pamilya? Ha? Gapo iti pan nakahabak ko. Namiris ko dagiti saan na sayat nginaramid ko kada kayo iti kalabas. Kansaan lang da kayo? Kadagiti tatao. Aklunak, naglablabas akin ka, Manong Roland. Ado dagiti na ibagbagak asana na sayat. Inuy-uyaw kayo iti. Gapo iti pan nakaabak mo. Pagbababawyak dayjay ita, Manong Roland. Katsapay la ko ma. Mapakawandak. Amang brando, kasi ti ka na yun kong ibagbagay ti kaduan. Panagpakumbabalat na ti kang runaan. Iswa di ka matanagan. Ta mapakawanda ka. Saan mo na pampanunutan tayo dyan ating kautan mapalabasin? Agyaman akmanaw. Talaga anak asing singpat kayo. Da kayo tirumbang agserbi. Tapagwadan kayo, Manong. Di ka agpamarang anasingpet tapno maalam laang ti simpatya dagiti tao kan ka. Taam mo ti Diyos ti ada iti kaunggan ti tunggal tao. Iso ano asino dagiti nasaya at ti panagpuspuso na iso danto ti italuna. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Hello kani Mami Let Carpenter dita Tarlac City, ni Ma'am Noime Santos, kani Tessie Lositanyo dita Dubai. Hello mat kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras si amin. Katitain tayo nga rudan tanggan ti episode 260. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hi friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka.
Sumra ka. Thank you. Ala, pimintas ka. Ah, talaga? Ay, thank you manan. Ay, Wan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Jakon ing kuyog to nabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo ti nadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka iti lang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas alis. Ha? Apay, di mo't paboritom day to idi. Diyak kaya ti angot na. Ibilang mo dayta. Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Kat congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamuan na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho ijay syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kang agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbatan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbaitan ni. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talgad na trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang ginobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan alis. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamutan iti tawan. Kaya't ka na kasara. Tamang bukultan iti pamilyata. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadagi ti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kastahak matan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbag man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't ang Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo jay nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasim at jigayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamangurkurangas mo at dinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano, construction worker dinakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kanuray man saan abak ng di asawa na, basta nagagat-lakit di ngagtrabaho. Awan lat amokon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo.
Kat kaano nga ron nga ikasar na ka tinubyom. Masikog kan. Pinto no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang arudan, tengat rabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay katgagangay na tama kumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ingamin no daduma nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw? Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaun ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no, agtarakin kayaw, itidingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw, Agbinadang kayaw, itirigat, ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon tao, ti kinaragsak yaw, at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Uncle. Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wait, bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburias. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtaraken iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamog nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paak ti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Ag tinulong ta, para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko bakit? Natay ka nun niyang kalpidong. Anyat impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay bakit? Sa paantay ti agbiyahe inton bigat. Marka anakan, tangay sika tikad kadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito'y balay na dito'y syudad. Ay wanam to'y balay nawan. Naimbagla pakidagdagusan may no kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, ante. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, ante. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day tanakay. Sayang nga dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark.
Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan niya o. Kukwayon day jay, isungawanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay abalay. Agyaman nak nga rod, auntie. Basta di mo ko mailaklako. Ano, adapan nakabalin na kanakan. Tapakalaglagi tayo iti day jay uncle yu day jay. Wen, auntie. Saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakot ang dagiti tarakan ta, lakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali at tarak nun ta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan to'y balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ama ipaabang, lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang dito eh. Sigurado nga adu ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang rodan bakit? Taagawid tamanan ni Jeff probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Wen, bakit? Alis! Ha? Nibiya da iti Ay na! Ay! Long time no see ah! When nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandani saan kayo ang mabigbig? Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yung adwa iti probinsya? Agi sur-sur-sur kayo itinatangalako yo? May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Doan ya't pa nagkitam kada kami. Isun Siga ngay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di. Ay, banda kami to nga rod, Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kasta tarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na ka ipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kaming kadagiti anak ko. Ay, ala ka tawatam tigasat mo anak ko. Anya ngay kat addagitan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimpaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyuda tayo itong bigat. Tabakasyon dagiti ubing. Bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Agam di tayo mabalin nga agbayag ija syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay.
Anto iti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo alakay. Si kalatan, tas si kangarot ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala, agrobot kayo, kadag iti anak ta. Intay man agpasyar iti plaza. Tarong nyo dita. Tren lang ti may agure ka. sasakot. Mabigbig ko jag laklako iti Okay. tarong iti sidewalk Tarong nyo. Ha? Eh, Ni Bea mo dayjay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyamanak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada di probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigod a pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamot ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan ama dagiti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry, Mark. Awanan niya man na kanyak dayjay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisan ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo matpaglastog dado a kwartam, nang runa no saan mo mat anagbannugan. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan di sabali manan na pagadalan nga istorya wana pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Hello everyone! Barumanan nga episode di Sagot Mi Ita Kada Kayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Pena dita West LA, California, USA. Ni Ma'am Agnes Daus dita Singapore, ka ni Ma'am Rosemary Cabuena. Katitain tayo nga rudan danggan ti episode 271. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Oh, dismissal manan, Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, amo man karamidam. Juan, Emilo, igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayo yan. Juan, Rogie, Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka. Naawatam. Juan, Emilo, awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo man ang dagiti bagdagiti kaadalam. Kapiliitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun Parigaten da kamot, dagita ka eskwilaam. Di dalamaasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay, saan dak akayat akadwa, Lola. Swerte akit di
Taadagagayam ko ang nalalaing ije pagadalan mi. Isuda nga minti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan dakan ka. Saan da ka aparigatan? Ang mga nubabaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan dakan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin kan may sa hamburger. Wan, Emilo. Ay, oray siya. Igatangan na iti banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Wan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawa ma? Wan, Emilo. Ay, talaga natulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma. Ay, nauto-uto matiloka. Kaya munan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Anya ron. Anyat si daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend tayo. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaan. Ngam saan tang ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan, apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Ano sam, apo, kun. Tanay, jakmat makatrabaho una yan. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wan, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wan, apo. Katarimaanong ti ag-eskwela, wan. Di ka paila makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo. Tadi ka matkabaulan a pagadalan iti kolehyo. Wan, Lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan iti nagsinada. Katadaan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malakip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola? Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola. Ay, nang! Tuntigatan di graduation tayo iti high school, friend. Katitapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tas sikat ti salutatorian, Rogie. Ay, agyaman nag. Ay, sika ngay, Angie. Makapasa ka nga ta. Wen, Rogie. Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Naramid ko mat ti amin akabaelak, Emilo. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at bad anya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nganin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tablerd. Oh. Wan nga
Rod. Ay, kaasim at daytoy nga Angie. Isuti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, Apog. Nakalpas kan iti high school. Agyaman nak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Naganda ti awards mo. Sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats natin ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, saan na balin, Apog? Tinapat nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, Apog. Dasaya tadakan anjay at dasa nga ilim, Apog. Ha? Asino? Lola? Sumber ka, tapno makitam. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagraduar ka gaya man kaanakan. When, auntie? Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, auntie? Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanagan, Apog. Awan problema kanya nga uray agmaymaysa. Napigsa agpaymod. Kabaulak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawa. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad dayta para kan ka. Isu asige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga ag-enroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adiktaran nak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak dayta. Di nakununaan. Sorry, auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, auntie. Tainak bisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, auntie. Tadidak mo't suswelduan ditoy. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pa'y ti kankanam ditoy. No anya ti kanon mi. Kanumat. Auntie. Agabala, tapno di mo mat kun na. At to'y tilimagasot. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lolam. Ngam agsubli ka matla dagos, When, auntie? Di ka nagsubli ijay, Apog. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti Karina kan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no nga'y sukunan nak ditoy, Lola. Siyak ti makamukan ko na. Di ka madanagan, Apog. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na,
Kasla ka ano laang idi ka imulmula. Ita mangrugin ti panagbunga da. Wen nga rod, Lola. Nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay mo't kit di Ikararagda ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patyag adin at abaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Pun nga rod, apok. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agen rolak ka din, Lola? Pun, apok. Katida duma kwarta ta. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Kan pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya ngay ang negosyo, Lola? Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunotak iti napintas a business dito lugar tayo, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagen roll, Angie. Naudi kan imo na kaming itimano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilu. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso ang nagasat ka, Emilu. Da kayo ka ni Rogie. Tada pagadal yo. Ala, agan-anos ka. Ngamdi ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga lumabagsak ka lang dito eh. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilu? Aramidak ti amin akabaulak tapno makapasaak. Agripaso ak anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagangay na apaw. Tanaarbi sanak ngamin iti kalman. Di kay ngamin agpapaarbis tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan. Ken adda agas atom tumarag, apaw. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo inton graduation ko. Ay na, agraduar ka iti mabiit, apo. Wen, Lola. Naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko ng aapo. Tauray si ka. Ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata apaman ang makagraduarak, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilu. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Rogie. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito eh. Itatasyakon ti manager. Os, talaga? Wen, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilu. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilo. Wen pa pa, napintas ka din. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Inanakot siya ti ginatang mo ita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang kan iti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Rogie.
Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow! Nagado a kwarta! Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apagpapaayan ta. Ako ha, awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok kat aramida. Nalakala ang alusutan dita. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Anji apo. Itay pailaan na uli maka. Apay, anyat pampanunutam. Adda nga min napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anyat ay ta apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na apo, sana problema day ta. Di nakpakadanagan. Tanapig sa akpay. Sige kit day. Gamatam day ta nga oportunidad apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasan. Kat para iti pagimbagam day ta, Anji. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Ti ikit din napintas ang masakbayam ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilio, kasano da ito yan? Adda nakaduktan, iti papaaramin mo kanyag. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti daytoy. Kat si kamo ti masterman iti panagkupkupit ta iti kwarta. Aguli maka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nak iramraman dita. Ay na, sana mabalin kunakmat. Dua ta mang sango iti problema. Di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrab-trabahuan. Dahil launay day tagatan. Diyak ang balan nga ipaay. Iso pasensya kan. Papa, Nang ipipanam ka iti nagdadahil agatan ti kwarta. naigo mo na iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emilio. Wen, Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak, ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunaknog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisira pak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po. Nasa lundat-lat ta. Napintasan to'y balay tayo. Wala po. Nagdakala balay. Ngam dudwa kami mo iti babaunan ng nanad ditaw. Tay jay mo tapro ti pagtrap-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidistino akmanan diti Pilipinas. Ha? Agpaysaw apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsaya atan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakit yo. Ken,
At dapay may sa good news. Ha? Anya day ta, apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kung agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya, ay nakablaawan ka, apaw. Agyaman ta iti Diyos, iti nabuslon aparabor na ka, apaw. Wan lola, ni Apo Diyos amin tinagapwan dagitoy a bendisyon. Ala, agsingsingput ka nga raw duwan. Uray na nga aton ti saad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalatta na pakumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apaw. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo, amang gundaway iti padam ataw. Wan lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Awan serbi ti kinalaing no aramatemet iti kinadakes. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin.